Ja želim da vam pomognem. Ali tražim apsolutnu saradnju civilnog stanovništva jer je vaša vojska poražena. Nema potrebe da ginu vaši. Ni vaš mud, ni vaša braća, ni vaše komšije. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao, gospodin, možete opstati ili nestati. Možete birati. Ako hoćete da idete na istok, preko Srbije, ili u nju, nemam ništa protiv. Ako hoćete prema zapadu, možete da se izjasnite gdje želite. I've been ordered by the Ministry of Defense, my own Ministry of Defense this morning, to assist as much as possible. Hvala na ponudu. And to take our... Hajde da zapojite me. Hajde izgledi, brzo. Hajde vamo, sedite u stranu. Tamo, da. Sjedi tamo, snagaj se tamo za tu. Tamo, bravo, i sjedi tamo. Brzo! Ovako, klanjaj pička vam. Brže! Brže! Opa! Ezo! Tako. A ništa, bojice ćemo ubiti, četvorici ćemo pustiti. Koji budu najbolji, dole glavu. Koji je 79? Da kaži? Koga? Ništa, nema priče, tišina, ajde. A kak je voda, jeblate voda? Tišina. Ti Srbima dao vode kad se bira, da? Oš! Tišina bez priče. Da kaži? Niti nisi prvi. Da nisi nikad? Rekli su da će dolaziti autobusi sa civilima iz Srebrenice. Ja sam odmah rekao, ne želim učestvovati u tome, da li su oni normalni, da li znaju šta radi. Međutim, niko me nije slušao, rečeno mi je, ako ne želiš, ako ti je žao, stani s njima ili daj njima pušku, neko ne puca u tebe. Počeli su stižu autobusi, izvodili su ljude po 10 u grupama, izvodili na livadu, pucali smo ljude, ja ne znam tačno. Iskren da budem, nisam mogao ni da pratim, to mi je toliko bilo, ne znam, loše mi je bilo. Poslije je došla grupa iz Bratnica. Oni su, što sam rekao i gospodinu Rezu, se iživljavali, posebno iživljavali na tim ljudima, toliko su i šipkama i svašta su im govorili. Poslije toga, oko 3 sata, ne znam tačno vrijeme, ali mislim oko 3 sata, došao je ponovo taj potpunik s tom dvojicom policajaca i rekao je da u domu, u tom mjestu u Pilicama ima, on je rekao tu cifru, zato sam ja rekao, oko 500 muslimanskih zarobljenika koji hoće da provali iz doma i da pobjegnu. Ja sam rekao da ne želim više da radim to i da nisam ničiji robo za ubijanje ljudi. Međutim, podržali su me 3 drugova, rekli su da i oni neće i onda su ostali odustali. Otišli su, međutim ti ljudi iz Bratnica. Mi nismo još bili ni otišli sa te farme, čuli su se pucnjevi i eksplozije bombi u tom domu. Tada je Brano Gojković rekao da je potpunik rekao da dođemo na sastanak. A taj sastanak se održao u jednom kafani preko puta tog doma. Tu, dok sam bio u toj kafani, čuo sam to pucnje, te bombe, svašta sam. Ja sam ga pitao, gospodine Popović, a šta će biti sa tih ljudi, zbog čega sad to radimo? On je rekao da, onako, u svom maniru, da šta će biti sa tim ljudima, sa muslimanima, rekao je da Balije sve treba pobiti. Rekao mi je da ga je upravo nazvao potpukovnik Popović, da je upravo završio razgovor sa potpukovnikom Popovićem i da mu je on saopštio da u području Zvornika treba da bude doveden ogroman broj zarobljenika gore iz Srebrenice, odnosno iz Bratnica, te da on treba izvršiti određene pripreme za
prihvati isti. I da naređenje je da se ti zarobljenici dovedu i streljaju u Zvorniku. Rekao sam mu da mi ne možemo prihvatiti takvu obavezu bez znanja našeg komandanta i da izvijestimo i bez izvještavanja pretpostavljene komande, na šta mi je on odgovorio da je to naredio lično Mladić i da zato svi znaju, uključujući i našeg komandanta potpukovnika Pandurevića, te da će to lično sprovoditi Beara i potpukovnik Popović i da oni traže da se i on uključi u sve to.